KR Enterprises kebai ke one-stop solution dapat bagi furniture sets haki yang berinternet ke jongpi berpilak dan pre-book yang customized sofa sets, dining table, Godrej ngelor kiwe-kiwe kat kum ke budget ber ke design ke bak kuat. KR rui ke end-to-end construction solutions neduk architect and planning adu ki kam interior yang kemai jongpi. Wani kujat haki dukan jong ke KR Enterprises hayau tumia jowai lani hai surat shillong dapat bagi jing tip bakamnya. Kadang yat kini kejing le niam khadu na benta jong I Dr. Ricky AJ Singkon ngedan hani bat kini ki khna ki badang yawan volunteer hang ni ki bang suthu ba kejing du kamde tang ya ki riu rangba leni kita ki pajba hande ru ya ki khna rit ki bukum kini ngayo bani keren bat ki bat kwa ba kin sukali khniat ke kejing sngo jong ki habai day bat kani kejing ja kumni phias ngo kumno habai day ba kani kejing ja ali yang phinang ni ba phia I kani kejing ja phias ngo kumno Ya susi baru kasam jing nilai yang bagi balang nilai baru baka susi ba kasih jengira kalau tu PPP itu bah ya memariki itu ha balong para try kan lakai bolang sipin lakai dan nakabalang lu kono buji play one ni kendai baji ngapai ni crash tank lawan ngalili lawan adu dang step wan yarap kambaro ki trikam yu ni ya rasha samsaya tiar kali ye ada ki natai kani masin yo sngo kum tu ba kajai memariki play tip menu betu ipi itu madu bayi lakai bolang nambar ngir silibut di dalam kayam tu tanpa ang bayi lakai sya tu maulai temtap kali syuk ngimi olibut ra sa ayun tu dalam tu ngadang don hing kan badipanga menga baro mga ngalali dang rekod pa ngadang song tu ha kamera sa one phone porlok jonga hil along baba di san hi phone ba ong ba imama Ricky ong la collapse kan long unconscious la lut sa ayun tu ong ingi ong ra sya Robert Hospital la rush tu sa dalam tu marsun yo ke news mangi hila ngusi ba dalam tu ngilik sya hospital pleng la khalat no mamariki ara ngila ngusi ba I kumno ya kajing yam jui mamariki ilong ibu kumno long bas ngurit ibu buram ki we bat babarum bat bersebun siam bat uat iu bleh tawan hajing seng ro kili sepang bulai siwan mestap menwit siwan satat por Christmas day one enjoy ma baro lakai bol bat ni ya bam jalan family tu long attached together sayung tu bat attached together bat salong ayung tu ti mentabai la khat kumni kai kajing hikai ba pipiyo ni mamariki kajing yam jui mamariki bangin dewi long ki bas ngurit ban long ki marki bangin but kan duk sa jong marki ban ajar lang bulai kumbalong marki satat la ong yang ngakoy kasi ong tang ya gitu ki brio balik ben ya pi ye ya ki naile bin domta naile snew ya ki ye ya ki ti siam ye ya ki da ye ya ki tang bhashu dau pi kwa ne banlong ko mi mamariki wa pi kwa banlong production le sai la he ne pi kwa banlong ayu ye chu hok ha kalong ayu le sai de he ngaten duk pedang rit por padan imra ko long tang tu pulit patip hirang ayu ta pulit te menta te ko long pastor ero pi kalong ayu pastor kalong pastor naduk nisang terang pi ba kalong ayu kolong engineer ti subo benda dai piong ba ki kwa banlong ko mi mamariki ne kiai par kita gijing long juma mamariki yam subo le sha de pilong pulit le sha de pilong pastor le sha pendolong engineer ne kiai ki ba pi dai banle kum kita kai ka ki quality ki ba bah jong mamariki pan snobret ban buram mi ki we ikinang sumi jongi ye ki pajba baro bat mi ban buram selok dia ketin jong blai dia lap wat ki play we dah sa jadi ban ken mau bentestan pulit ketin blai bat lejing seng ro bat ye ki we ngi de sung keren ben biang nyaps keren bahagia ye ki ti subo menta ki kani ka ba ile I mamariki ne dei politician de ne lawan ile ban ra ka jing kala ne dei
te hadir cuma mariki ke sawan kiwi dai ke banwan dai haka seat ke jongi ke sadan bawan but kiwi ke politicians ke ban sawan mi dai ke jing ka khubor ke jong pi ke ba pi kwa banong padem ya kiwi pat ke politicians kiwi pat ki ban sawan ke hadir cuma mariki ke ba pi kwa banong ki barokai Ya, kuat teban wan biang marki uju beriora. Empat ju iberior ko marki babah. Wadai long MP dang pura miki barit. Ni longkom kiwe te dari politician te mbah mlek bah kan. Ju bam tang pisahi la jong sama mari kipat ayangi dah kan. Ayangi yang selok ayangi baru blay kan. Ada mentah mut ngong MP de ong tharai dang em mamari ki tharai long hi mamari ki pat mental alai te ngam tip long mana hadir ada kan ti menta shubu larade ba pi long MP ma pi hajaka juma mariki pille pumno ke ba pi pille kuat aingu iblay la ai kalat katota bang bara long marki duai Murid buram wei ya perlu jiseng haji ngasem kot baying tai ta pilih kelas you pilih school hai ngalik ha tu school senang Sumer tu government UP school tu ngalik kelas 7 ngalik private school Maryland school dan ha mauleng mau kan tu kelas 5 ngalik ha Shimida school Pastor Firstborn dan ngalik kelas 6 ta kubli shibon but kani kede ka jing snow jong kini gi khna ki bale se kumang ong nadu mane kamle de tang ka jing du nong ya ki barang ba nani tang ki temen ki kro andre kumju ki khna kum kini ki babun mai bawan hani na sukeleng ke kani kede ka jing du khraw nan ta jong jala bat ke ba ki pin snow nget ba phi pin ya bat de kata ka jing kwa ka jing terang ke jong ki ba phi pin long lang ko imamar ki hedin hapon so ne beli kot ba na la sai pin long he la sai pin dala dan kono ka kamru di bandan kita ka jing snow kata jing snow red kata ka jinget bat kita ki qualities ke bedan mamar ki ya kan ta mun kembali thu kerteng jobi kerteng lo kerteng barap lang khar kongor jobi kerteng kemelang khar kongor obadaya flex Carson tio ta hulai shi ta ye piru komjo all the best kini ki volunteer ki volunteer ki barit tan bakna tan mengayu all the best ma ta